Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Ivo Car sa vama i Stefi sa vama. Uglavnom se trudimo da svake nedelje objavimo novi video. Negdje otprilike 7 dana nam treba da smislimo, da izmontiramo i da na YouTube postavimo, odnosno na naš YouTube kanal da postavimo novi video. Danas ćete vidjeti u narednim minutima našu svakodnevicu na selu. Dakle, ona je sačinjena iz raznoraznih poslova na poljoprivredi. Dosta se trudimo da budemo kreativni, da se razonodimo, osim što radimo te neke naše seoske poslove. I sve u svemu naš život na selu je izuzetno dinamičan i izuzetno zanimljiv. Ja sam sada krenuo kod svog komšije Žika da vidim šta radi. Ja sam ujedno odlazak kod njega, umjesto da odem sa autom, iskoristio da se prošetam, ipak da odem pešice. Ne mora uvijek se s automobilom da putujete. Treba iskoristiti ovo lepo vreme da se izađe iz kuće, da se prošeta u prirodi ili u parku ili gdje već imate mogućnosti. Nije miš ovdje. Jebem sve nisu po vrlu. Ko? Miš ako da nije. Čekaj. Ima li bolje? Ma nema. Ma treba se zatvaraju preseci. Nije Ljubomir lud da se brbna tu. Pakovo ovdje da se Srži zatvara. nekoga koda, da dospješ vrstu. Staj. Žile, je li tvoja zob? Moja. Sa koliko površine možda bude ovaj pun presek? Sa 20 stari. Sa 20 stari? 50 tovara presek pšenice. Vata. A zobi? Dobi 25. Ali si brz. Dođi. Koliko ima? Na 38 kila. Eto ti. To ti je. Koliko imaš, Žile? Teško je. Imaš 35, 36, 37, 39, 39 kila. 39 kila. Hvala, Vanja. Računaj, pa onaj nije pun. Računaj po 35 kila. Žile, kaži mi kako se živi u Mutnju? Super. Nigdje bolje nema, bolje nego u Americi. Nemoj se sad ti. Majke. Bi poručio ljudima iz grada da... Svi da dođe, kogod hoće lep život da dođe vam. Kako se živjelo ranije u selu? Uvijek dobro. Uvek. Pa da. Jesi Samo sjećaš? hoćeš da radiš, ako nećeš nema nigdje. Se sjećaš vremena kad se oralo sa kravama i bikovima? Volovima u stvari. Pa da. I ja sam to radio. Kao mali. Pa da. Žile, kad si nabavio prvi traktor? Koje godine? Da li se sjećaš? Pre
30 godina. Pre 30 godina. Ajde da vidimo kako voziš motor. Ne može sam da ide. Stefi, hoćemo sada idemo da pustimo jage? Da. Ajde idemo. Evo i viš kako pleje jagnjići, tuži su što su odvojeni od njihovih mama. Sad ćemo da ih pustimo da jedu kod svojih mama mlijeko, jel da?
Je voliš tvoje jagnjiće? Da. Koje ti je najlepše od svih njih? Pa sve male. Svi su lepi, jel da? Da. Evo sad ćemo polako pustiti jage da idu kod njihove mama da pijeli. Toga nema. Ovan. Šta jagnjeći rade? Ne znam. Cokaju kod mama, a? Da. Idu da jedu mlijeko. Da. Oni cokaju. Da. Coke. Oni su tako mali. Da. Coke. Nemoj da ih juriš, mili, plaše se. Efi, koliko voliš svoje jage? Puno. Jesu ti zanimljivi? Da. Ovako dok su mali. Da. A ove odrasle ovce, jesu ti one zanimljive? Da. Puno? Da. Odletao je pevac. Odleteo je pevac, nevjerovatno kako leti kao ptica, jesi video? Da. Stefi, Molim. je voliš tvog petla? Da. I vidiš kako je lijep. Da. On nas svako jutro u 5:30 budi, je znaš? Da. Jel ga čuješ ponekad da kukuriče? Da. Kad ustanem. Kada ustaneš? Da. Hajde ti nekad probudi. Ne. Ne, Možda. Ne. viš kako je lijep naš petlić. Da. Ko da je se igračka mrda se. Kao da je igračka, kao da nije pravi. Da. Vidiš kakav je lijep Nije pravi. i zanimljiv. A šta mu je ovo? To mu je kreslo. Je ti zanimljiv? On ima bradu. Ima bradu. Da. Vidiš kako je naš zanimljiv petao. Da. To. Nemoj da ga vučeš, on uplašit će se. Neće se uplaši, on je jako mekan. On nas voli, je, znaš? Da. Pošto ga hranimo i brinemo o njemu. Da. Ajde sad ga pusti da ide kod njegovih kokica. Pusti ga dole, slobodno. Stefi, Molim. je voliš naše krave? Da. Šta nam one daju? Mlijeko. Je voliš da piješ kravlje mlijeko? Da. Hoćemo li kad dođe proljeće da pustimo krave da pasu travu? Sada još uvijek zima i one jedu seno, u štali su. Da. A ponekad one kaki. Da. Da. Hoćeš da pomaziš kravu? Ne. Ne. Ne bi te tata ni pustio, možda je krava loše raspoložena pa bi mogla da te udari. Zato tata neće da te pusti da ideš tamo kod nje. Stefi, jel voliš našu kravu? Da. Ajde, pusti me da pomazim. Možda i nije opasno. Ne smemo, sine. Mogla bi da te udari, zato tata neće da te pusti da je pomaziš. Da. Zbog čega su nam važe krave? Šta nam one daju? Mlijeko. Šta radimo sa tim mlijekom? Pijemo. Šta još? Pravimo kajmak i sir. A ko muzi kravu? Baba. Hoćeš ti da muziš kravu kad porasteš? Da. Hoćeš? Da. Ti to zelo je zanimljivo. Da. Da. Evo je naša kravica. Da. Ovo je naša kravica. Ona sada jede seno Da. i kada to seno preradi, ona proizvodi mlijeko, je li tako? Da. To je jako zanimljivo. Tako mogu. Stefi, Molim. šta ćeš tu? Da vam svinji hranu. Da je nahraniš? Da. Evo sad će tata da ti otvori magazu. Šta ćeš da joj daš? Daći. Ne.
Ćeš da je daš malo kukuruza? Ovo. Ne, uzmi iz džaka kukuruz, ona više voli kukuruz. Gdje? Evo ovdje. Ona ne voli kukuruz. Kako ne voli? Oni joj daju ovo. Da, ali mogli bi kukuruz da je damo, možda će joj se više svidjeti. Ajde, uzmi malo kukuruza, nemoj to. To je previše sitno, znaš. Uzmi kukuruz, Ajde ti mi sipaj, a ja ću da nosim. važi. Ajde, Daj. polako da ne padneš. Jel možeš da stiđeš? Nemoj da prospuš, čekaj, ajde stiđi pa da će da ti tata doda. Čekaj. Sad sačekaj tatu da zatvori vrata. Stefi, Mali. kome nosiš kukuruz? Gudi. Hoće li da se obraduje Guda? Ne znam. Sačekaj, polako. Evo je, već se čuje gore. Očekuje nas da dođemo. Da. Podigni me da sipam. Sačekaj. Da više nema toga. A što ako ne prosprem da je lijepo? Pa nemoj. A hoću. Gudo, došli smo ti damo da jedeš. Jel si gladna? Da. Kaži da jeste. Ajde, sipaj joj u korito. Pazi da ne ugaciš u blato. Ajde, slobodno. Bravo! Ljudi, nadam se da vam se dopao naš današnji video. Ako jeste, obavezno ga lajkujte. Ako se niste pretplatili na naš YouTube kanal, obavezno to učinite. A mi se vidimo za 7 dana u novom videu. Vole vas Ivo, Car i Stefi. Ćao!